mua on tātou si I le viinga ma le whanetanga I lo tātou tamā o I le langi. Ona o lana pule whaasoifua. O mafua ono tō maleifo mai I whangunga de lei. Ma o mātou ala whai mai I le nei tai o fou. I le fia ma le manuia. Ia whaatuma wina pēa lona viinga ma le mamalu silisili ese o le atua soifua. E au mea uma. Le ata o to ia whaangalu e le whati o pa ia sausau ngata Samoa. Ia olu mā whatutoto, mau papatu loto. O le maota o so o lona tai au. O le sami fo'i e le so ona whaangota lia e se tautai. Wata oto ala o na upu popo e le to e tapu vai la ina pe utu vai tofo iai se tasi. E le malama mai saua e pau mai le ata o le langoto I le ala taua. Le papa le ngai e o tupu. Ma le fala le se o le falu polu to finga. O pa ia wha le malo a wā le fio lau fionga I le au malu le malo Samoa ma lau masiofo. E ui na to e sea I atunu mamao. Ono le awa I atu I le tu malo o le tupu tamaitai o le malo tele o Peritania. O Elisabeta le lua. Na fio lau fionga I le sui o le fono o Sui Tofia, ma lou fa le tua. Na fio lau fionga I le tamaitai Palemia o Samoa. Lau fionga fia me Naomi mata afa le lua. O loo atu vaa atu I atu nuu I fafo o na onisi o fonotanga fa le malo. A fio ministar ka peneta. Fio lau fionga le fonga fitalai o le maota fono Samoa. Whapea le mamalu o sui su fono uma o le palemene o Samoa. Susunga I whawhiangainga taulangi. O pa ia whale tala le lei. O au auna le atua. O lo nono malu a wā se manuia o Samoa. Mua atai ao. A fio masu whaururunga o whaalapa tonga. Ma pisi nisi tu ma oti. Whaururunga o matanga luenga le malo. Ai meise Samoa atoa o whaafonga mai le nei tai au matango fie. O pa ia lava ia wā ainga matama. O tama fo'i ma ainga. Tu mua mapule I tu au ma la taua. Ainga I tai ma le vaa o fonti. Fofo mai tu langi. Sa ole masale au mua. Ma le lau niu na sailua. Whapea to o le manua tele. A vea ia le nei lao e tau mawhai atuai sa mātou whaamatalanga. E tu sai o nisi o mata upu na swala upule. Wa ua iai se whaatou whala inga I whenangalo ma malu ia fionga I minsta o le kapideta. Ilana whanutanga I le aso ananafi. Aso lulu luas fultasi o te sema. Lua afe luas fulu ma le lua. O mataupu masa ni lava, sa tala no ina le kapineta ma malu I le aso ananafi, e tu sai mana whanutanga masani. Ai lua di mataupu tau o tele, e ao lava o na sila fia, e lo tātou atunu. O le Aso Tofi luas fulu lua o Setema, lua afe luas fulu ma le lua. O le afa taunu ina ai le malanga I New Zealand, ai la tou, o lo ua maua avanoa e whaingaluenga ai, ingaluenga whaavaitaimi. I whaatoanga ma la fomanu I New Zealand. I whaafitai ai pēa tātou paanga o le maua pēa o ia avanoa mo le ati na ina o ainga nuu mai ka le sia ai me se foi o tātou malo. Peitai e na ia mautinoa e lava pēa o tātou tangata I totonu o ainga manu e whaia le fatu o ainga tausi o le ala lea o loo whaau au pēa o na wha tonu e le kapineta whainga malanga mo ia avanoa. O leu ngā whono o loo ta otoa I nei, e nā o le tasi lava le whainga malanga I le masina, tasi mo New Zealand, tasi mo Australia. O loo baitawina le tele o company o loo na nau mai tonu. I o tātou tangata e whainga luenga I nei avanoa. Ai ole a whaau pea o na ilo e le kapeneta nei whainga malanga.
na ia mauti noa e le ave sea umai le wha moe moenga o tātou ainga e ka le sia nuu ma le atunu. E iai foi disi o suinga ua whaia le kapeneta. E na ia mauti no ai le lei o na tāpena o a tātou au malanga mua atunu ma mau. O iai nei le komiti wha le kapeneta ua ngā lulue ma le matanga luenga o leipa. La tau te matai tuina, ma fautuina le ngā solonga o nei tāpena ngā uma. E nei aua de ito e tilo fia lo na whaatinonga. Ia tutusa le ava noa mō tangata uma. Ma ia wha soa le lei le ava noa mō tangata uma o Samoa. Ai le na o se vaenga toi titi. Le aso fo ia nafi aso lulu luas fultasi o Setema, lua afe luas fulu ma le lua. Na whaamaoni ai e le kapeneta le suinga o a tātou wa iainga o le whai malanga mai Samoa. I le tuana iatu o le whaamanatunga o le tuto o tasi. Sa toa tele ai tangata e whai malanga mai iatu no mamao. O maitauina ai le malu ma le saonga le mūlau tele o lo tātou atunu. Ono le maurunga le numero i lātou ua maea tui puipuia. E iwa sifuru whaapasene i lātou ua maea umatui e lua o i lātou e se furu valu tausanga anga i lunga. E iwa sifuru tolu pasene o i lātou e se furu lua i le se furu fitu tausanga le mātutua. A iwa sifuru lua pasene o i lātou e le bā o le lima ma le se furu tasi tausanga le mātutua. O le ala lea ua whai ngā whanina ai e le kapeneta e whapea. Mua le ave sea uma o le siaki. O le ave sea uma lea o le manaomia o siaki whafo mai. PCR RAT maisi Samoa mia o na whaia e ulu whale mai ai i Samoa. Lua, le ave sea foi o le manaomia o le whaalia o se pepa tui. E mawhai ai o na ulu whale mai i Samoa. Tolu, le leto iai o na siaki whafo mai e whaia pe a taunu mai i Samoa. Le wha maalosia o le wha maoni o tangata. E wha atumu le pepa, wha atumu o le soifua maloloina o lo tufa i to tonu o le wha lele po o wha foi. Lima, le whaasalaina ma mōlia o le tangata i le tau whaasese pe a le whaamaoni i le whaatumina sao o lea pepa whaatumu. Ono, e whautuaida pea le tausisia o puipuinga whaasoifua maloloina lau tele e au fia ai ma le whaia o pupuni fufonga. Fitu, o neisuinga e amatalia i le Aso Tofi, luas furulua o Setema, lua afe, lua se furu ma le lua. O lono winga, ua tatala a tātou tua oi, e au noa mania iainga, e toe noa tia ai le malanga mai, a o tātou tangata, ai maise mā loa siasi mai. O le aleto iai foi se tuai, e whaaga solo ai le taunu mai o tangata i malai valele, pe a taunu mai. O le a whaau au pea o na mata i tū le matanga luenga o le soifua maloloina. Le koviti manisi wha mai e ono ofi mai to tonu le atunu. Ao tātou wholau pea i le whaatutua, tātou te whaamoe pea i le anga le leo le atua. E whaau au wai o da puipuia ma malutia Samoa, ma ona tangata anu mai ni whaafita audi o loo fotuai mai. E manuia tele o tō whaiva alo filima, ma la vasinga ese. O le awhenga iai li nei aso. Manuia foi lau whaafonga anga Samoa i so se tafa o le nei lau langi atoa. So i fua ia manuia. Greetings Samoa on this morning of Thursday, the 22nd September 2022. A brief update from Cabinet for your information this morning.
Cabinet at its meeting yesterday continued with the business of government as usual. This included re-emphasizing its decision with regards to the RSE and related overseas employment schemes. Cabinet again reiterated that despite the pressure from employers for more workers from Samoa, we will only allow a single flight to New Zealand and one to Australia every month. A Cabinet subcommittee was set up last week to look into issues and concerns arising from the schemes and to support and provide insights on the necessary improvements needed to continue its successful implementation of the scheme. In addition, Cabinet today, as per advice from the Ministry of Health, an analysis of available information endorses the following with regards to the travel advisory to Samoa. Cabinet at its meeting of the 21st September 2022 has decided to remove all restrictions and related conditions from its current travel advisory to allow for the full opening of its borders. These include removing of mandatory PCR or RAT results for COVID-19 as criteria to travel to Samoa. Second, removing of the need to present evidence of vaccination, such as vaccination card, as criteria to travel to Samoa. Also, the ceasing of testing on arrival at Faleolo International Airport or any other port of entry into Samoa. Fourthly, enforcing the completion of health arrival cards and the full applying of its related penalties and fees for false declarations. 5, encouraging complying with general health hygiene practices, including wearing of face masks when necessary, and for this travel advisory to be effective from Thursday, 22nd of September 2022. We continue to pray for our country and therefore wish everyone a blessed day today. Soifua.